Posmiju sam se za sebi, u današnjem videu ćemo raditi neke stvari koje bi ja volao da vidim u Dragon Ball Z Xenoverse 3. Ljudi, zapratite me na Instagram, imate link u opisu videa, također se ljudi i pridružite mom Discord serveru za zabavu, imate link u opisu videa, tako da ljudi možemo gledati na video. Kao što ljudi mi znamo da za sada imamo samo Dragon Ball Z Xenoverse 1 i Dragon Ball Z Xenoverse 2. E sad ljudi, svi se pitate kad će izaći Dragon Ball Z Xenoverse 3. E pa ljudi, ne znam nijem kad će izaći Dragon Ball Z Xenoverse 3. Nego, na primjer, ako izađe za 2 ili 3 godine, možda sljedeće godine već izlazi, ne znamo, nemam nikakve informacije. Imamo samo neke fake trailere, kako se zove, mislim na YouTube-u za Dragon Ball Z Xenoverse 3, tako imamo i za GTA 6 lažne trailere. E sad ljudi, ja mislim će Dragon Ball Z Xenoverse 2 izaći ili sljedeće godine, ili za 3 godine, ili za 2 godine, ne znam ljudi. Može izaći kad se završi cijel Dragon Ball cijel Dragon Ball Super i cijel Dragon Ball Hero, može tad izaći Dragon Ball Z Xenoverse 3, ali ne znam ljudi šta će izaći, ne znam kad će izaći Dragon Ball Z Xenoverse 3. E sad ljudi, ja mislim da, to jest šta bi ja volio sve da ima u Dragon Ball Z Xenoverse 3. Znači sve isto što ima u Dragon Ball Z Xenoverse 2, samo novi grad, znači novi grad. Da ima, kako bi se to reklo, da ima kao, da ima i story mod, znači imamo i naš story mod, imamo i poseban story mod, znači ono, mi smo Goku ili tako neki drugi likovi i tako idemo se, borimo se, bla 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 bla. Volio bi da to da postoji, da taj story mod da je običan, znači ovaj drugi počinje Dragon Ball Z, znači kao i prošli put, kao i ovaj Dragon Ball Z Xenoverse prvi i drugi deo. E sad ljudi, da u običnom story modu bude od prvog Dragon Balla do, znači bude prvi Dragon Ball, pa Dragon Ball Z, pa Dragon Ball Super, pa Dragon Ball nastavak Dragon Ball Supera, End of the Z, njima bude Dragon Ball GT i tu budu i filmovi, tako sve, tako i filmovi budu isto za story moda, bude i Dragon Ball AF i tako dalje. Mislim, ovo sad ja samo nagađam, mislim, ne nagađam, nego samo govorim šta bi ja sad volio da bude u toj kao igrici. E sad ljudi, ja bih volio da budu svi karakteri iz prvog Dragon Balla do kraja, znači iz svih Dragon Balla, znači iz svih i filmova i specijali i ova epizoda, sve, znači svi likovi da budu, svi i da bude i za story mod, na primjer ako bude taj običan story mod i za ovog našeg patrolera, da bude Dr. Gero, Android 19, Cell druga forma, bude i cijelo Dragon Ball Super, da bude malo veće mape. Mislim će biti malo, znači onako barem 5 puta veće mape nego ove, evo barem 3 puta veće mape nego ove. E sad ljudi, evo to je to ljudi što sam ja sad rekao. Ljudi, ako vam sviđa ovaj video, ostavite like i subscribe ako hoćete. I sam ljudi vam kažem da će možda sutra ili preksutra izaći moj druga epizoda onog mog Dragon Ball Z Xenoverse filma. Tako ljudi, mislim da se će klub. Pozdrav za sviđa viđenje, pus.